MoPresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re ga a nagane gore modulasetulo wa profense ya Limpopo Stanley Mathabatha o mo hlanogetše le baetapele ba profense ya Gauteng le North West bao ba fetotšego mogopolo wa go mo thekga khonferenseng ya mokgatlo. Modulasetulo wa North West Nono Maloyi le modulasetulo wa Limpopo Stan Mathabatha ba lekile go fetola thekgo ya maloko a ANC Limpopo gomme ba e nea ngaka Zweli Mkhize ka motsotswana wa mafelelo. There's no betrayal in the ANC. What we went through was the voices of the branches. This was a conference of branches. If there ever was a conference of branches, this was it. The basic units of the ANC spoke. They expressed the general views of their membership, and those who might have wanted to machinate certain outcomes, in the end, they saw how the branches of the ANC and the membership of the ANC spoke. Go sa le bjalo mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o dumela gore Afrika Borwa ga ena bokamoso le naga e tla itemogela mathata ntle le ge mokgatlo o ka tsošološwa. Ge a bolela le makgolokgolo a maloko a mokgatlo wa basadi wa ANC ka Bloemfontein, Ramaphosa o gateletše gore naga e ithekgile ka lenaneo la bjale la tsošološo ya ANC. O holofeditše maloko gore lenaneo le le a kgatlampana. Mopresidente o be a bolela ka holong ya Central University of Technology Trotsky ka Bloemfontein moo sehlopa-tšhomo sa mokgatlo wa basadi wa ANC se bego se swere tirelo ba tšhomile dikerese.